Dobro večer, dragi moji. Evo, napokon sam stigao uhvatiti 20 minuta vremena da napravim taj komentar koji sam obećao još jučer, ali kažem, jučer sam bio u takvoj ludnici da jednostavno nisam stigao, a kad sam najveće kasno došao kući, morao sam se ići odmoriti jer sam jutros rano krenuo na put i stigao sam danas u Mućku Republiku i odmah mi je bilo bolje. Znate kako je to kad dođete kući, a mama vas dočeka sa pravom domaćom juhom, malo domaće junetine, salata koja miriše na 2 metra. Osjećate se bolje i dobro. I nije vas briga za ništa drugo. Ali ok, evo, da pojasnim neke stvari koje su se desile sad zadnja 2-3 dana. Što se tiče kanala, ovog glavnog našeg kanala, Grana TV, praktički smo bili isključeni. Dobili smo praktički 2 zabrane koje su dovele do toga da ova druga bude gašenje kanala. Ova jedna je bila očekivana, ali neko je išao se pravi pametan i prijavio je neprimjereni sadržaj i taj video koji je maknut stvarno nije bio objavljen nigdje. Dobiven je iz privatnih izvora i naravno da su se oni pozvali na neke regulative njihove, a na ovaj drugi sam uložio žalbu jer je objavljen u belgijskim i francuskim mainstream medijima. Tako da su mi uvažili tu žalbu, ostao sam, znači kanal je još ostao, ali zabrana je 2 sedmice, s tim da oni mogu lako, pazite, ja imam tamo nekih 700 i nešto videa, mislim da imam tako nešto, nemojte me držati za riječ, znači oni mogu pronaći bilo šta i ukoliko žele da me maknu skroz, oni će to i napraviti. Mislim, nemam ja ništa od toga i slobodno oni mogu to napraviti, čak i bolje za mene, neću se baviti ovim stvarima i bit ću mirniji ja i bit će mirnija moja obitelj. Što se tiče ovog drugog kanala, on je već, znači, na 2 opomene i praktički ja sam to malo preletio ove videe, mogu oni zatvoriti njega, ono. Tako da bi vjerojatno ostao samo jedan ovaj Grana Media koji je ono baš backup, ali kažem, ni to me nije briga. Samo bih htio pojasniti zašto se to sad dešava i zašto su ti napadi na mene. Znači, bila je neka diskusija o islamistima, o migrantima. Prije toga je bila tema, ovaj film Sound of Freedom i ta tema izrabljivanja i nestanka djece, znači 2 teme koje apsolutno ne pašu YouTube-u, znači su apsolutno protiv njihovih smjernica i bilo je za očekivati da će oni naći nešto. A znate mene, ja kad nešto imam na umu i nema veze koliko je to sad problematično za njih i njihova pravila, ja se i tako ne slažem sa tim njihovim pravilima i kažem da je ta Europa malo drugačija, onda oni ne bi ni imali pristup kod nas tu i bilo bi to sve drugačije. Ali ok, znamo da je Europa u rasulu, pitanje dana i tako da oni mogu raditi što ih je volja. U stvari, imaju pravo, to je njihova platforma, njihova pravila, sve stoji. Ja sam i tako ponovio x puta da sve što trebate znati nalazi se na mom Odisej kanalu i čudno mi je da imam tamo samo nekih 200 i nešto pretplatnika, jer tamo stvarno sve što trebate znati je li to o ovim događajima zadnje 3 godine, je li to o svjetskoj politici, je li to o događajima svakodnevnim, je li to o nekim prognozama za budućnost. Znači stvarno sve što trebate znati je na mom Odisej kanalu. A ovo mi služi čisto da vas usmjerim tamo i da nekad stavim neki video koji će otvoriti neku temu, kao što je bila, kažem, taj Sound of Freedom,
kojeg sam i stavio među prvi, ja mislim da je bio čak i prvi na Odiseji, samo je bio sa njemačkim prijevodom. Isto kao što sam otvorio ovu temu sa migrantima koja je definitivno kap je predela čašu, kako se kaže, znači to im ne paše ni malo. I sve to što oni rade i što pišu, problem je tome što ja većinom imam informacije iz prve ruke. Znači to su informacije koliko ima tih ljudi, šta rade ti ljudi, kuda ulaze ti ljudi, kako dolaze, tko ih financira, šta rade, koji je njihov cilj. Većina od vas to sve zna, ali ako se to ponovi par puta, onda će čuti oni ljudi koji se prave da ne vide ništa. Imate problem, evo sad u Njemačkoj sa tim bazenima, gdje je dobro jedan čovjek rekao, kaže, za ući u Njemačku vam ne treba nikakvi papiri. Znači ne treba vam ništa. Vi ste azilant, migrant iz ne znam koje zemlje, Alžira, Maroka, Sirije, Pakistana, nebitno, i ulazite u Njemačku bez ikakvih papira, ali za ući na bazen vam treba neka osobna karta, treba vam putovnica, treba vam neka isprava osobna. Što je, da nije tragikomično, bilo bi smiješno. A imate svaki dan ili svako drugi dan imate scene nasilja, ajde ujutro još koliko toliko, ali poslije podne kad dođu ovi ti azilanti i migranti, znači svaki dan imate neki sukob, imate bockanje noževima, imate tučnjave, imate normalni ljudi se osjećaju ugroženo i da vam iskren budem, nije mi ih žao, ni malo mi ih nije žao. Isto što mi neće biti žao ni nas. Jer ne radimo ništa po tom pitanju. Samo gledamo i kukamo tu i kažemo ja ima i puno, ne rade ništa. I onda mi se nađu još tu neki pametnjakovići koji kažu kako su to miroljubivi ljudi, inženjeri, profesori, jako kulturna bića. Bio sam u svom životu u Lyonu, ušao sam u četvrt, čudo da sam preživio, znači ljudi iz Interpola su mi poslije rekli da čudo da sam ostao živ. Tako sam se i osjećao, znači oko mene su bili likovi iz Noćne more i sva sreća sam nakon par minuta napustio taj dio da bi mi poslije objasnili da tamo uopće policija ne ulazi ili ulazi sa onim bojnim kolima, sa mitraljezima, sa bojevom municijom i da je to zabranjena zona. Bio sam također i u Molenbeeku u Belgiji, znači to je 90% muslimansko stanovništvo, znači tamo policija uopće nema nikakve ovlasti, oni to između sebe sve reguliraju. A mislim, prestrašno je sad meni neko onda nešto priča, to je neka miroljubiva religija, Ma brate moj, neka je miroljubiva, nemam ništa protiv, ali ostani tamo gdje jesi, pusti mene na miru. Napokon smo se izborili za to nešto malo slobode koju smo i prije što smo je dobili već prodali. Nisam ja u stvari, ali izdajice među nama i prodaju i dan danas. Da ne pričam sad o ovom zakonu o pomorskom dobru, da ne vraćam se sad o zakonu o poljoprivrednim zemljištima, znači o svemu živome. Znači mi smo prodali sve živo što imamo. Mi nećemo se za 2-3 godine moći kupati negdje uz more, jer će neki koncesionar reći ok, to sam ja kupio na 50 godina ili nemam pojma. Da bi sam premijer neki dan u govoru rekao mi nećemo dobiti novac ako ne napravimo to. Čekaj, šta je to? Kakva smo mi država? Da, stavio sam danas isto na Odiseji. Naravno, to ne bi dobilo vi kaznu na YouTube. Jedan dobar komentar, kao komentar dana. Trebali bi pročitati. Mislim, znate vi to sve, ali u svakom slučaju se isplati pročitati. Dobro, to je to. Kažem šta se sad dešava, imamo kaznu na Grana TV 2 sedmice. Kad ne bi me iznenadilo da pronađu nešto drugo ili da neko da od ovih dušebrižnika da napravi opet neku primjedbu pa da oni to pregledaju i da me zatvore. Kažem ništa, zato uopće me to ne dira ni malo, tako da je nebitno. Samo kažem, neće me biti. I tako sam na odmoru, tako da
ne da mi se bavi glupostima. A što se tiče ovog kanala, tu smo nastreljani do negdje 1.8. Smo praktički pred isključenjem, znači svaka sljedeća opomena ili nešto što se njima ne sviđa ili što pronađu, briše se kanal. Tako da može se desiti da u roku od 2 dana praktički nestanem sa YouTube-om, što uopće ne bi bilo loše, ali ostaće mi, kažem, taj backup kanal Grana Media, koji sam čisto otvorio tako da im prkosim, stavljam nekad nešto tamo. Čak sam i tamo dobio jednu opomenu, ali to je bilo smiješno, nema pojma, baš je bio smiješan neki video, uopće ne znam protiv kakvih pravila je, ne sjećam se protiv kakvih pravila i regula njihovih je to, šta nije valjalo, nemam pojma, jer kažem nije ništa bilo ozbiljno. Evo toliko. I još jedan komentar, već kad sam tu, što se tiče Zoke Milanovića i ovog šta nije sazvao tu izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Znači ako ste očekivali nešto ili ako nekad u budućnosti ili ikad do kraja života njegovog budete nešto očekivali od njega, evo ja vam sad odmah kažem, onda nećete dobiti to što ste očekivali. Znači, ima on jednu retoriku dobru za domaće, zato mene nekad iznenadi kad dođe sa tom retorikom, onda se sjetim da je on jedan dobar glumac i neradnik i da igra samo svoju rolu kao pandam ovome drugome, a u stvari da su to lonac i poklopac i da mu više puta kad da se tako izrazim zaseru, onda kad ga treba spašavati, onda uleti sa nekim Banožićem ili nekim aferama koje nikoga ne zanimaju i onda ga spasi. Onda se interes cijele javnosti prebaci na nešto drugo, a ovo je već sad postalo problematično sa sudstvom. Imam dosta prijatelja koji nisu suci, znači nisu suci, ali su ljudi koji rade u toj branši. Nedavno sam čak i vodio razgovor sa 2 od njih. Imaće veliki problema, imaju jako male plaće, imaće velikih problema sad ukoliko im se to ne plati, ali sjetite se kad su suci tražili povećanje, kako su ad hoc dobili povećanje i bez ikakvih pitanja. Naravno, jer ako bude sutra trebalo da im sude, zna se kakva će presuda biti. A ovi ljudi koji u stvari rade 70% posla tamo, njih ko šiša. Oni mogu raditi sa 700 eura. I možda i manje čak. I manje. Tako da, kažem, ovi su očekivali kao opozicija, ajde uz navodnike opozicija, to sam vam rekao da ne možete očekivati ništa od toga, od te opozicije, u stvari to i nije opozicija, vidjeli smo Most neki dan, ovi su im ponudili DP da oni idu kao zajedno da bi ovi rekli, ok, vi ste desni, mi smo više lijevi, mislim, to su takve gluposti, a znaš da imaš jedinu šansu da nešto napraviš ili da ako se izbori su tako napravljeni i da će samo velike stranke profitirati ili velike koalicije. Znači ti si mora prihvatiti bez obzira što se ne slažeš sa njima, mora si prihvatiti ako želiš to nešto sudjelovati u vlasti. Znači Most i DP su morali iskupa, znači ne idu. Ok, znači to je taj Most za koji neki misle da će nešto biti od njih. Ali neće, vjerujte mi, neće biti ništa od njih i oni nisu tu da bude nešto od njih, njima je najbolje u opoziciji. Isto ko što je najbolje u opoziciji da bude SDP, znači njima je najbolje u opoziciji, uzmeš svojih 30.000 lagano, imaš sve beneficije, zezaš se, malo tamo pričaš gluposti i to je to. Jedini koji bi možda htjeli doći na vlast, to su ovi od ovoga Tetejca, možemo, ne možemo, kako se zovu, nemam pojma. Sa tim svim novcima koji filuju tamo ti globalisti ili koli već, oni bi htjeli doći na vlast, oni imaju strašne ideje, bilo bi nam sigurno svima super da oni dođu na vlast, iselio bi se odmah, majke mi iselio bi se u Bosnu isti sekund ili negdje, nemam pojma di, u Zimbabve, ako bi oni došli na vlast. Dosta mi ih je u Zagrebu, a još kad bi bili na razini države, to onda vjerojatno bi bilo još gore nego što je danas. Što se tiče ovih ostalih stvari,
ne bi vas zamarao, pratite vi sve šta se dešava, kažem, imamo ogroman i strašan problem da nam svaki dan uđe po negdje od 300 do 400 migranata u zemlju, da je samo pitanje dana kad će se desiti neki problem ili neki malo gadniji slučaj koji se i inače ovi momci iz Dugava šta su u hotelu Porin su stalno u konfliktu sa zakonom, ali imaju taj azil i ne smiju, praktički policija ih ne smije dirati. Oni se bave svim i svačim, imali su, bilo je tu i optužba za ubojstvo i za silovanje. Svašta je tu bilo još što se zataškalo pola toga. Tako da bit će toga još i kad dođemo jedan put pred zid, onda će vam ova policija Božinovićeva što se neki dan pohvalila sa novim vozilima i sa onim Bradleyima što su naručili, što sam ja rekao da nisu to Bradley koji će ići negdje u rat, nego će biti na ulicama i služit će za pucanje po nama koji se budemo bunili da nismo slobodni u svojoj zemlji. Ali dobro, to je sad već druga tema. Ništa, evo, nisam mislio čak ni ovoliko. Nadam se da neće ovi ići dalje i da neće biti nekih problema koji bi doveli do gašenja kanala, a ukoliko bude živi bili pa vidjeli, znači nebitno. Što se tiče daljnjeg rada, bit ću na ovom kanalu Muć Republic i na Grani Medija. A je, kažem, za sada 2 sedmice blokiran, a hoće li se ugasiti, kažem, to je na ovima, ili će se opet naći neki pametnjaković koji će prijaviti neki neželjeni sadržaj. Kažem, može se to lako naći od toliko videa koliko ima tamo, lako je pronaći nešto šta nije podobno njima, ali kažem, ne dira me to. Na odmoru sam, sutra idem fino na more ujutro, ručak kod brata, u popodne na more, navečer nogomet, bit će neka janjetina iza, dobro vino, di ćeš bolje. A mislim da sam i zaslužio, jel tako? Ništa, sve vas lijepo pozdravljam, ostajte mi dobro, čuvajte sebe i svoje najmilije, neće vas niko drugi čuvati. Nemojte se uzdati u vladu i u predsjednika, jer sigurno vam onda neće biti dobro. Ok, to je bilo to. Bog, hvala.